Mbica ino ya mai ma giko magitherera hakuhi na micii na biacara cia aikari a kahawa wendani Ruiru kaunti ya Kiambu ting'eni muno nao. Wona kura aikari aya marauga micii yao ndikarikaga ni mwaraho wa mai ma giko maria ringi na ringi matukanaga na mai mao ma kunywa undu uria ni ugwati kuri ugima wao wa mwiri. Rira mbura inene ri tara kiambiriria kia mwaka ri mai maraingiraga nginya nyumba thiini tukona ti healthy tondu twina ciana na nginya ona no tugie mirimu. Unapata sasa hiyo sewage ikipita kutoka huko barabara inaruka inakuja hii side, alafu inapita tu hapa sasa hapa kote hivi kunajaa maji. Sasa hata mkiona hii soko yangu venye iko hivi, sasa hata wateja wasimamangi hapa kununulia kwa sababu unajua mtu anaona tu atasimama hapo kwa sewage. No riu ni monete utheri wa kwehererio gitangiko giki thutha wa thirikari ya kaunti ya Kiambu unyitaniri-ini na bengi ya thi kwambiriria mubango wa gwikira miberethi ya guthereria mai ma giko. Na thina ungi munene muno ona tuko tucufite ni contamination ya our ground water resources and also our surface water resources. Tondu riria mai ma sewage mahurwo macoka matuike sept marigagia njũĩ-inĩ citu igatuika contaminated. Na ona gutuika kuri na ihingica nyingi hindi ya waki uyu gutire undu maraiganania na githiniko kiria mahitukagira riria mai ma giko maratherera micii-ini yao na koguo ni mehariirie kumiriria. Tungihoya ithie na mbere na ihenya nigetha ona tondu ni turona tatu hakuhi kura ri mbura teyo ikiura ri gukorwo kurikite nigetha tutikagie na thina tocio wa mai ringi. Mwene kandarathi uria uhetwo wira wa guthondeka mitaro ino augite ni mehariirie gutigirira ni maninira aikari thina uyu ihinda-ini riria riagiriire. Ino project ni ya mwaka umwe turamiambiriirie June, but I'm working tirelessly day and night to make sure come next year June project ino together with the contractor I will make sure I have fixed this project. Sewage ino igukorwo iri ya kilomita 12 na bengi ya thi iheanite kigena gia ciringi milioni 120. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.